biti s vama danas. I cried when I walked in this building today. Kad sam ušao u zgradu danas, proplakao sam. I've been in this building many times. Jer sam se sjetio da sam ovdje bio mnogo puta. We delivered food in 93, 94, 93. 94. godine ovdje smo bili skoro svakih 10 dana dovozeći hranu, lijek, deke. 95. Travnik was completely destroyed. Ovdje smo bili kad travnik koji je bio sasvim ruševina. And today we come back. I danas smo se vratili. And it's alive. I travnik je živ, vratio se u život. And I'm so proud of you for being here today. Toliko sam ponosan da mogu biti s vama danas. It's a proof that God is alive. Evo tog svjedočanstva da mali Isus je živ u vašim srcima i u travniku. And I'm so happy to see so many of you. Toliko sam sretan da vidim prijatelje malog Isusa, mlade. I thank you for coming. Hvala vam. I thank you for inviting us. Hvala vam što ste nam dopustili da možemo doći s vama, da smo mogli ovdje biti, jer i mi smo prijatelji malog Isusa. And it's a great honor for me. It's a great honor for me to be able to speak in front of the cardinal. Meni je velika čast da smo ovdje pred ocem kardinalom. In my life, I never thought this could happen. Moram vam reći da u cijelom životu nikad nisam mogao zamisliti da ću svjedočiti pred bilo kim. Today I truly feel like the prodigal son coming home to the father. Danas više neka ikada osjećam kao onaj rasipni sin koji vas svjedoči kako se vratio ocu. And I can truly say, Father, forgive me. Onaj sin koji može doći da kaže oprosti mi oče. Father, I have sinned. Oče, sagriješio sam. Father, I beg your forgiveness. Oče, molim te oprosti mi. To speak with the cardinal is the greatest honor I've had in my life. Najveća čast da smo ovdje zajedno sa našim ocem kardinalom. Nancy will give you the first part of the story. Moja supruga će podijeliti prvi dio našeg svjedočanstva. My name is Patrick. Ja sam zovem Patrick. I'm a Canadian. Ja sam Kanađanin. Nancy's Croatian. Moja supruga je Hrvatica. We live in Medjugorje. I mi živimo u Međugorju. And Nancy will start the first part of the story and I'll finish. I Nancy će podijeliti s vama prvi dio našeg svjedočanstva, a ja ostale. Again, I thank you. Ponovo, od srca vas zahvaljujem. Kao što je moj suprug rekao, ja sam Hrvatica. I stvarno suze su nam potekle danas kad smo došli. Jer prošli puta kad smo bili ovdje 94. godine, bio je krevet do kreveta, tuga do tuge, rana do rane. Evo uskrsnuća. Evo riječi Gospodina koji govori, ja činim sve novo. Naš mali Isus. I ovdje smo zbog naših časnih sestara, koji su stvarno dio naše obitelji, također i kroz našu Svjetlanu, koja je dar i plod Međugorja i malog Isusa. Mi smo živjeli u Kanadi. Ja sam bila odvjetnica, a moj suprug biznismen. Naš život bio je bez Boga, bez crkve, a oboje smo bili odgojeni katolici. Kada sam srela moga supruga u Kanadi, on je već bio rastavljen 2 puta sa 4 srušene djece. Jedan drogeraš, drugi alkoholičar, čerka razvedena 2 puta prije 24. rođendana, a najstariji sin u imoralnosti koja je šokantna. Ta djeca imala su sve materijalno što je novac mogao kupiti. I evo, bez obitelji, bez Boga, uruševeni, što je bio plod, nije mogao biti drugačiji. Nakon 6 godina smrtnog grijeha, jer živjeti u braku, bez braka, bez sakramenta je smrtni grijeh, odlučili se vjenčati u helikopteru na vrhu brda civilno. Samo suze moje majke konačno su nas potaknule
da razgovaramo sa našim biskupom. Naš biskup nam je objasnio da Patrikova prva supruga čekala je 17 godina prije nego što je primila poništenje braka iz Vatikana. Drugi brak bio je van crkve, s tim nepriznat u crkvi, i tako s odobrenjem našeg biskupa bili smo vjenčani u katoličkoj crkvi. Za naše mame i samo za naše mame. S tim da poslije tog vjenčanja naš život dalje bio bez Boga, bez crkve i bez vjere. Eto, u takvom životu moj brat nam je poslao knjižicu Poruka Gospe Međugorske. Ja sam pogledala, vidjela sam da Gospa traži obraćenje. To meni ništa nije značilo. Dapače, ja sam bila uvjerena u to vrijeme da sam ja praktični katolik, s tim da sam ušla u crkvu 2 put godišnje. Imala sve sakramente sa svim pečatima. Za mene, u tom svijetu u Kanadi, katolik nije bio ništa više nego to. I zato odlučila sam dati tu knjižicu poruka, Gospinih međugorskih poruka, mom suprugu da ih on baci. Moj suprug je bio toliko ranjen u katoličkoj školi, kad je bio 14 godina star, da je odlučio da Boga nema. Našem najstarijem sinu, dajući $20, rekao je: moj sine, evo ti tvoj jedini Bog. Bog ne postoji. Vidio sam ja tko je u katoličkoj crkvi, nikada ne vjerujem. I zato ja vam nikada ne mogu naći prave riječi da vam objasnim taj trenutak šoka. Kad sam ja dala tu knjižicu poruka mog suprugu da ih on baci, a on je otvorio tu knjižicu Gospinih poruka međugorskih, pročitao jednu poruku i počeo plakati. Taj čovjek, veliki biznismen, koji nije vjerovao nikome i ništa, primio je milost da vidi svoj grijeh u jedan trenutak, kroz jednu Gospinu poruku, nakon 48 godina molitve njegove majke. Patrikova majka bilo je siroče, odgojile su ju časne sestre Svetog Josipa. Svaki dan, 48 godina, molila je krunicu za svoga sina, bez da je vidjela ikakvo poboljšenje. I u jedan trenutak, kroz jednu Gospinu poruku, Bog je uslišio sve molitve te majke. Patrik je vidio svoj grijeh, počeo plakati nad svojim grijehom i najvažnije što je rekao: majko draga, molim te, spasi moju djecu. Propalice sam ja, ne oni. Ja sam ih srušio. Sve sam im materijalno dao, nikad nisam s njima molio. Nikad nisam ih uveo u crkvu i sada gledaj droga, alkohol, rastava, imoralnost. Majko, ja ne mogu spasiti moju djecu, molim te, spasi ti. I poslije toga je rekao: ništa na svijetu me ne interesira, želim živjeti u Međugorju. Taj čovjek koji nije vjerovao Boga, ranjen u katoličkoj crkvi, sada živi u Međugorju 20 godina. Sagradio je mjesto za duhovne obnove gdje primamo samo svećenike, časne sestre, bogoslove. Prošle godine imali smo čast i milost da smo primili preko 600 svećenika bogoslova iz cijeloga svijeta, časnih sestara. Evo baš sutra nam dolazi biskup iz Valle du Par iz Kolumbije sa svojim rektorom, sa svim svojim svećenicama koji su profesori u njihovom sjemeništu. To je čudo što je Gospod učinio na našem životu. U Međugorju živimo 20 godina. Jako je važno da je jasno da mi nikada nismo vidjeli Gospu. Nikad nismo imali nikakva mistična iskustva. Nikada nama nije bilo teže. Posvađamo se. Mnogo puta želimo pobjeći. Ali nema nikakvog sumnje da Gospa dolazi iz nebesa svaki dan u Međugorju. Ta majka koja kaže: draga moja dječice, ja vas molim, pomozite mi da vam mogu pomoći. Ako živite moje poruke, vidjet ćete čudesa. Ako ne, dječice moja, ja vam ne mogu pomoći. Govori Gospa: draga djeca, ovdje sam toliko dugo ponavljajući poruke i evanđelje vama.
Ovdje sam, govori Gospa, s dopuštenjem Boga Oca, da vas vodim natrag mome sinu. Koje su to poruke? Šta je to? Draga dječice, molite Svetu Krunicu svaki dan u vašoj obitelji, zajedno. Dječice moje, postite svaku srijedu i petak. Postom i molitvom mogu se zaustaviti ratovi, prirodne nesreće, može se promijeniti svijet. Dječice moja, govori Gospa, molim vas, čitajte Sveto pismo svaki dan, živite ga, stavite Bibliju na vidljivo mjesto u vašem domu. Plakala je Gospa kad je rekla zaboravili ste Bibliju. Dječice moja, govori Gospa, stavite Svetu misu na prvo mjesto najmanje svaku nedjelju. Zaljubite se u moga sina u presvetnom sakramentu. Kad se klanjate mom sinu, bliže sam vama nego vidi Otcu. Dječice moja, govori Gospa, molim vas, ispovjedajte se najmanje mjesečno. Vaš prvi korak prema obraćanju i ispovjed. Najveći dar našeg života, što smo mi kada primili, je dar oproštenja naših grijeha samo kroz svećenika. A ja samo sam dala tu knjižicu poruka mom suprugu i rekla, evo baci i ti, neka bude na tvojoj savjesti. Nancy put the messages in my hand. Moja supruga je stavila poruke i međugorske u moje ruke. What am I going to do with the message? Pitao šta će meni poruke. My business is fantastic. Moj biznis je super. What could possibly be in here for me? Šta može biti u tim porukama, što može biti za mene? Nancy said, then Nancy you mi throw rekla, them away. baci ih ti. It's on your conscience. Neka bude na tvojoj savjesti. My conscience. Na mojoj savjesti. Doctor, my conscience. If this is on my conscience, I'm going to open it up. Tako rekao sam, dobro, ako je već na mojoj savjesti, barem ću otvoriti. And I'm going to read one message. Pročitajte samo jednu poruku Then I'm going to throw it i away. onda ću baciti. And I look for the smallest message I could read. Tražio sam najkraću poruku. I'm looking for the littlest message in the book. Najmanju. And the message I read said, Poruku koju sam pročitao gdje Gospa govori, I call you to conversion draga djeco, pozivam vas na obraćanje. for the last time. Posljednji put. Last time. Posljednji put. And I started to cry. Počeo sam plakati. I don't know what happened. Ne znam što se desilo, The tears start to run down my face. ali suze su potegle niz moj obraz. I call you for the last time. Njezine riječi u kojima pozivam mene posljednji puta. When I read that message, I hadn't been inside a church for Kad 30 sam years. pročitao tu poruku, morate znati da ja nisam ušao u crkvu više od 3 puta u 30 godina. 2 divorces. 2 rastave braka. I've never taken my kids inside a church. Ja nikada nisam doveo moju djecu u Here, my crkvu. kids, this is God. Ja sam mi dao $20 i rekao, evo moje djeco, ovo je vaš Bog. My youngest one baptizes himself Anglican. Moj najmlađi sin morao se krstiti Anglikanac jer ga nikad nisam krstio. And I'm Catholic. A bio sam katolik, I've lived in mortal sin for 30 years. živeći u smrtnom grijehu više od 30 godina. And the message said, I poruka Gospina gdje govori, last time. pozivam vas posljednji put. And I'm in shock. Bio sam šokiran. And I go to Nancy. And I said, Nancy, why don't you tell me about the message? I pitao sam zašto nisam znao ovim porukama prije. Nancy, these are true. Ove poruke su istinite. Nancy, these messages are real. The Mother of God is speaking the truth. Majka Božja govori istinu. We get a chance to go to a conference like this about the messages. I get to learn all about the messages. Naučio sam o porukama što Gospod traži, And I learned about the 5 main points of Medjugorje. o 5 glavnih poruka Međugorja. Our lady said, Gospod kaže, pray my rosary. dječice, molite moju krunicu Together. zajedno, Every day. svaki dan. And I'll show you a miracle in your I family. vidjet ćete čudesa u vašim obiteljima. My kids are drugs, alcohol, divorces. Moje djeca bile su na drogi, alkoholu, I raste can do braka. nothing with my kids. Ja ništa ništa mogla učiniti da pomogne mojoj Our djeci. lady in Medjugorje said, this is a miracle. Start. Ali Gospod Međugorska govori, evo, čudesa će biti kroz molitvu, počnite. I believed her. Ja sam povjerovao. I had never said a rosary in my life. Ja nikad prije toga nisam izmolio jednu krunicu u Nancy, what životu. have we got to lose? Rekao sam Nancy, šta imamo izgubiti? Our lady said, this is the miracle. Gospod Start. nam govori da će nam dati čudesa. Come Počnimo. on. Come on. So we start. Second message, the lady said, go to Mass. Druga točka poruka, Gospod kaže, dječice, idite na svetu misu. And he said, the Mass is the greatest prayer. Govori nam, misa je najveća, najvažnija molitva. Minimum is Sunday. Najmanje nedeljom. Come on, Nancy, we're going to Mass. Nancy, daj, pođimo. Nancy's in shock.
Nancy je bila u šoku. I've never done this in my life. Ja nikada to nisam činio u mom životu. Third message, they said, read something from the Bible. Treća točka poruka, Gospa kaže, čitajte Sveto pismo. Oh, super idea. Nancy, go buy a Bible. Izvrsno. Ajde, kad moramo i pročitati, idi je kupiti. We don't even own a Bible. Čak niti Bibliju nismo imali u We start kući. to walk with the Mother of A God. smo počeli hodati zajedno s Majkom Božjom. And my heart is I changing. moje srce počelo se mijenjati. I'm falling in love with the Mother of God. Zaljubio sam se u Majku Božju. Nancy, these are true. Evo poruka koje su istinite. We start to fast Wednesday and Friday. Počeli smo postiti sredom i petkom kao što Gospod traži. I mean, you can stop a war with fasting. Jer govori postom i molitvom možete dječice zaustaviti ratove. I have a war on drugs, alcohol, divorces. Shvatio sam da imam rat, droge, alkohola, rastava, moralnosti u mojoj obitelji. You can stop a war with fasting. I Gospa koja govori da možemo zaustaviti rat uz post. Come on, Nancy, we can fast. Dajnici, moramo postiti. And everything is going great until the fifth message. I peta poruka. Molio bi našeg svećenika, ako bi mogao doći samo minutu, da mogu vam objasniti najvažniju točku međugorskih poruka. This is the most important message of Medjugorje. Za mene najvažnije od Gospinih poruka. Our Lady said, Gospa govori, you can't start conversion ne možete početi vaše obraćanje without confession. bez ispovjedi. Your first step must be confession. Naš prvi korak mora biti ispovjed. This is serious for me. To je bilo nešto ozbiljno za mene. I go into the confession. Ušao sam u ispovjedaonicu. I don't even know what to say. Čak nisam ni znao što da kažem. It's too many years. Bili su previše godina. So the priest asked me, Svećenik me je pitao, when was your last confession? kad je bila tvoja posljednja ispovjed? I have to tell him the truth. Morao sam reći istinu. 30 years. Pred 30 years. 30. And every sin for 30 years I piled onto the priest. Svaki grijeh koji sam se sjetio od 30 godina ispovjedio sam. Married, divorced, adultery, affairs. No baptizing my kids. Što nisam krstio moju djecu. My kids baptize themselves Anglican. Moje dijete koje sam morala krstiti Greganac, koje nisam krstio. My kids drugs, alcohol, divorces. Drogi, alkohol i razne. Because of my example. Zbog mojeg primjera. Every sin for 30 years I put onto the priest. Svaki grijeh koji sam se sjetio od 30 godina ispovjedio sam. You know what the priest did? Znate što je učinio svećenik? The priest said, Podigao je svoju ruku in confession, u ispovjedi. I absolve you. Ja odriješim. I broke into tears. Počeo sam plakati. I kissed him in the confession. Poljubio sam svećenika od radosti. I'm crying in the confession. Plakao sam. A priest in confession saved my life. Svećenik u You understand? ispovjedi kroz ispovjed spasio je moj život. Do you understand the priest is a miracle of God? Ali mi shvaćamo da je svaki svećenik čudo Božje. Do you understand he's the only one that can say, I absolve you? Da je svećenik jedini koji može reći, ja te odriješim. He's the only one that can consecrate a piece of bread and give you Jesus Christ. Jedini koji može posvetiti ili isti kazati, evo, This is a miracle of God. evo čudo Božje. And Evo svećenik. you know why he's a miracle? Znate zašto svaki svećenik je čudo Božje? Because he never said he's going to be a priest. Jedan svećenik nije odlučio. No, God said, come here. Dođi kod And he mene. said yes. He said yes. Do you understand what a priest is? The priest is the greatest gift we have on earth today. Što imamo na svijetu. There is no greater gift Nema većeg dara nego svećenik. than our priest. Because the priest saved me. He pulled me out of hell. Svećenik je mene izbavio iz pakla And svojom. so I'm still in the confession with the priest. Zato na kraju ispovjedi. And I have his hand like this. Primio sam svećenika ovako za ruku. And I said, Father, Rekao sam početku. for the rest of my life, Kraj mog života. I'm staying this Ja ću close. biti tako blizu svećeniku. Because, Jer Father, svećenik you're my insurance je moje osiguranje. for eternal life. Vječni život. This is the answer. Go to confession. Kao što je rekao. What do I do with 30 years of mortal sin? Where do I go? Gdje sam ja mogao ići sa 30 godina smrtnog grijeha? The greatest gift I was given was Najveći confession. dar što sam ja primio je bio dar ispovjedi. Nancy and I start to pray together. Mi smo počeli moliti zajedno. Today, Danas,
My kids, moja djeca, my youngest one, najmlađi, expelled from school for drugs. koji je bio izbačen iz škole zbog droge. Today, Danas he's married. oženjen He's je a Catholic. katolik And today he's a Catholic school teacher. i danas on je profesor katoličke škole Svetog Don Boska. I said, well, what happened to you? Pitao sam What se, happened? "Šta se desilo?" His words to me. On mi je rekao, Papa, when I saw you with a rosary in your hand, tata, kad sam vidio tebe sa krunicom u ruci, Papa, when I saw you start to pray, tata, kad sam vidio tebe da ti si something happened in my heart. nešto se je desilo. And I knew I had to change my life. I znao sam ja da ja moram promijeniti moj život. I believe when the father in the house starts to pray, the house changes. Da kad otac u kući počne moliti, kuća se mijenja. Because the father is the example in the house. Jer otac je taj važni primjer u kući. And when the father starts to pray, everything Kad changes. otac u kući počne moliti, kuća se mijenja. My other son who drank every day, Moj drugi sin koji je svaki dan pio, I said, here my son, this will save your ja life. sam u kunici rekao, evo moj sin, to će spasiti. I put a rosary in his hand. Stavio sam kunicu u ruke. He goes back to Canada. I don't hear from him for 6 months. Možda nakon 6 mjeseca javimo se. 6 months later, he phones me. Papa, I quit drinking. Rekao, tata, više ne pijem. I quit the rugby. Više ne igram rugby. I got a new job. Imam novi posao. I'm a fireman. Sad sam vatrogasac. Wow, fantastic. How did you do that? How's that possible? Učinio, kako je to moguće? Papa, the rosary you gave me in Medjugorje. Sveta samo zbog kunice koju si mi dao Međugorju. I today have 4 grandchildren. Danas ja imam 4 unučadi. And they're all cute because they look like me. Svi su tako lijepi, izgledaju kao deda. Everything in my life has changed. My daughter came to Medjugorje last year for the first time. Prošle godine prvi put je došla u Međugorje. And I had to apologize to her. I morala sam nju moliti oproštenje. Forgive me for not being a father. Morala sam reći oprosti mi što nikad nisam bio pravi otac. Forgive me for never taking you inside a church once in your Oprosti mi što life. nikad nisam ušao u crkvu s tobom jedanput u tvom životu. I had to beg my kids to forgive me Morala sam moliti oproštenje od svakog od mojih because I was never the Catholic father that I should have been. Ja nisam bio otac. Vjernik koji sam Only through the grace of the messages of Medjugorje was I able to Samo change. milost međugorskih poruka dala mi je milost da se promijeni. And only through the power of the sacrament of I confession, samo kroz moć I could start again. I had a chance for a new life. Imao sam šansu novog života. Everything has changed. My oldest son, I still have no success. Moj najstariji sin još uvijek žive u ogromnoj But I pranosti, consecrated him to Our Lady. ali njega sam posvetio Gospi. Our Lady said, you consecrate those kids to my Immaculate Heart, they will be saved. Gospa u Fatinima govori, ako mi posvetimo našu djeci nježnom prečistom srcu, bit će The spašeni. most important thing is to consecrate the children to the Immaculate Heart of Mary. Najvažnije je da mi kao roditelji posvetimo sebe i svoju djecu. Our Lady in Fatima said they will be saved. To nam govori o Fatimi. Everything has changed in my Sve life. se promijenilo u mom životu. I had a little Italian mother. Moja mama bila iz Italije. 48 years she prayed the rosary for me. 48 godina molim kunicu za mene. And finally in the end I go back to Canada. Kad sam se vratio u Kanadu, I take her to Mass. zajedno smo išli na misu. We're praying the rosary. Molili smo kunicu. She's crying. Plakala The je. prodigal son has come home. Moj sin razlipni vratio se u kući An oca. Italian mother, 48 years of prayer, Moja vjerna majka Italijana. finally saw. Koja nikad nije prestala moliti. prodigal son come home. Svoga sina da se vrati. But I got a big gift from the A messages. ja sam imao veliki dar kroz poruke. What is the secret of staying married today? Danas tajna. How do you stay married and in love? What's the secret today? Šta je ta tajna? Pray. Evo je. Pray together. That's all we do. There's no mystery. Nema tu neke Medjugorje is not a mystery. koje što je skriveno. And they said, this is the miracle in your family. Evo čudesa koje se može činiti u našoj obitelji. I believe her. Ja sam povjerovala. That's all that happened. I just believe the Mother of God. And our marriage became something beautiful. Naš brak je postao nešto također divno. Because by the grace of God, when you pray together, the word divorce is never coming out of your mouth. Po milosti Božjoj, samo po milosti Božjoj riječ rastava ne može zaći vam iz usta. What's the secret of raising kids today? What's the secret of raising children? To je danas tajna da se djeca odvoje od Pray in the family. da se obitelj Pray with your children. da se moli zajedno u obitelji sa djecom. Our Lady said, this is the miracle. Gospod nam to obećaje čudesa. I believe her. Ja sam povjerovala. So I make the decision Ja sam odlučio to go to Medjugorje. živjeti u Međugorju. Nancy, I want to go to Medjugorje. Kad se neće želi živjeti u Međugorju, What are you going to do with your business? pitam šta ćeš sa tim svojim biznisom? Sell it. Prodat ćemo. I sold everything in Canada. Sve sam u Kanadi prodao. When we left Canada, I had nothing to go back to. Nismo ništa ostavili da se vratimo. We left Canada. I flew to Amsterdam.
I bought a car, U Amsterdamu kupili smo auto, and we're actually in the car in Amsterdam. I said, Nancy, we have a problem. ušli smo u auto i rekao sam, a joj, Nancy, where's Medjugorje? ma, gdje je to Međugorje? I don't know where Medjugorje is. Čak nismo znali gdje je Međugorje. And Nancy's crying. I Nancy je plakala. Why do you want to live there? You've never been there. Želi živjeti tamo, nikad nisi bio. You sold our home, you sold the business, everything is gone. Naš dom, naš biznis, sve. Why do you want to live there? Zašto želiš tamo živjeti? Nancy, Sa Nancy. the mother of God lives there. Majka Božja je tamo. I'm going to be her neighbor. Želim biti njezin susjed. I'm going to live with the mother of God. Želim živjeti s Majkom Božjom. Our Lady saved my life. Gospa je spasila moj život. Today the drugs are gone, the alcohol's gone, the divorces are gone, Rastave više nisu dio našeg života. and we have a fantastic marriage. Imamo pravi brak. I owe my life to the message of Medjugorje. Zadužen sam za svoj život. Majke Božje. Everything has changed, Sve se promijenilo. and I thank you. I kiss you for allowing me to speak today. Znam da pustite da dijelimo s vama kako je Bog. I beg you, live the message of Our Lady. Molim vas, živite. Pray the rosary. Go to confession. Molim Go vas, to Mass. Read the Bible. Fast. stavite misu na svaku nedjelju. Our Lady said, you live my messages, I promise you miracles. Postite, jer Gospod nam obećaje svima će. But if you don't listen, I can't help you. Ono nam govori, ako ih slušate, ne mogu vam pomoći. We try Mi as best we can every day. svaki dan. I kiss you. I love you. Hvala vam. Thank you. Kao što je Patrik rekao, mi sad živimo u Međugorju 20 godina. Ponovo je važno da vam napomenem, mi nikada nismo vidjeli Gospu. Nikakva mistična iskustva. Ali nema sumnje da je Gospa svaki dan prisutna. Ona koja kaže, dječice moja, molim vas, živite moje poruke. Ja vas trebam. Ja sam vas odabrala. Vi ste mi važni. Dječice moja, ja vas sve ljubim, takvi kakvi jeste. Ja vas ljubim neizmjernom ljubavlju. Molim vas, dječice, budite moje ispružene ruke, milosrđa, dobrote, oproštenja, ovom svijetu koji ne pozna Boga i Božju ljubav. I ponovo nam govori, dječice, molim vas, vratite se mu Mesinu, vratite se Svetoj crkvi katoličkoj. Ona je ona koja kaže, dječice, ljubim vas, trebam vas. I ovdje smo da se svi odgovorimo. I kroz nas molila bi samo na kraju našu Svjetlanu i da ustane. Samo sekundicu. Evo te male djevojke koje je Gospa poslala Međugorje, koja je sada profesorica Montessorija. Evo časti se stara provincijalke, sestre Danice, koji su stavile oltarnik malom Isusu u Međugorju, moleći se da Bog pošalje pomoć. I nakon 3 godine Svjetlana je s vama. I mi, kao što sam rekla, smo veliki prijatelji malog Isusa. Ponosni smo, častimo sve što Gospodin čini kroz vas. Službenice